Evo nas ljudi, 6 ujutro. 6 ujutro na vodi. Ovaj ovdje što zabacuje, to je moj vječiti. Hoće da uhvati onog glupog bucova. Nema tog ništa. Ali neće nešto. A i ne da nam se više ni pecati. Sinoć je bilo papreno, ubli smo ribu. Ali ubli, bukvalno, ono, svaki šup je bila riba. Ali tek od 12 na večer. Ali dobro, bit ćemo danas ulov tam kasnije, jednu čuvarc. Ne mogu više ni uvod. Ovlažio sam. Nadam se da će doći ovaj Mile. I ja. Ak ne dođe, sve ćemo istrest nazad. Ćao. Aj Mića će natovart vode, ajmo mi. Aj ti sa nama, brate. Aj s nama. Aj ti sa njim. Nemoj puno onda. Će ubaciti ribu tu. Kada pliva. A joj, to bilo zanimljivo. Aj Mićo, može. Ponovo bi moja njetra u zagrljaj njegov čele. Ram pam pam pam. Evo brata našeg. Čovjek nam donio čvaraka, paradajza, kobasica, buraz, možemo 6 dana jest. Moramo se dužiti malo. Mislim da je za doručak koje, takvi ste momci mladi, jaki. Opet na koje pivo i... Pa malo kaj opet koliko toliko, šta ja znam, šta vam treba, šta mogu... Ma jo, brate moj, hvala tebi do neba, znači donio... To je sve domaće. Ma jo... Nije prska, nja žena kopamo zbog nas, zbog djece, paprike, sve mi domaće kopamo baštinom. Znaš, kad sinoć nisam mogao ništa jest, pojio sam 2 paradajza, znači miriši, au. Iz bašte. A moj jo, brate, vidio sam, ono je fantazija. Ništa mi napravi, samo za sebe, za djecu mi. Imamo tamo 2 stana, 2 čeri i za nas, za 3 kuće možete reći da je to... Svaka čast. Sve kopamo, radimo, sijemo. Svaka čast, znači... Odradimo sebi, kupimo prase, odradimo sebi, ranjike, pokoljimo, sušimo. Pravimo sebi kobasice, malo onako po suhom ukusu, ne znamo i mi to nešto posebno, ali eto. Bitno je da ovaj... Dam pomoć. Momci, nemojte vi meni tu ništa puno. Ne, dođi ti vam. Nemojte vi, Dođi. samo nosite. Dođi. Sam ti dođi. Parka vam s tim. Parka, dođi vam u. Evo, ja sam sinoć najeo meračio, žena je ispekao što od vas. Ja sam se meračio, baš po tebe. Ovo je, znači, bilo sinoć. Nema puno. Ima 1-2 kile, a? Tako da nema. Malo vode do dole da... Idem kaca, otići. Lijepe ribe, stvarno lijepe. Fini komada. Nosare i deverike, sve. Kao koje? Nosare i deverike. Nosare, to sve dugačke. Ovo je mala. I ovo je mala. A nije. Ode. Nek ide. Nije ovo mali grehotan. Ne treba se. Ma imam ribe sad ovo da kažem. Ženi rekao sad neću ni pec. Što ja moram isjeti dole? Imam ribe sad da 2 godine da pecam ne mogu kupiti sve. Ja. A, neka. Bog hvala. To je... A koja je to vrsta sad? Deverika. A što je deverika? To je jedna od najukusnijih. Eto i plojkica jedna, jel de? To ona juče što sam ti rekao. Evo mi te sad napraviš mu posla, sad moraš čistiti. Jebi ga, čovjek nam donosi ovdje da preživimo. Moramo Vi imate... Moramo se odužiti. Vi imate kuću napraviti ovo za 5 dana. Ne, mi ribu ne prodajemo nikad, mi uglavnom pustimo sve. Ostavimo sve.
Ja nisam ni pregledao kako je stanje. Ostaviš isto. Ima. O, maša. Bistro. Sad smo ispustiti u traktor. Čovjek ovo pušta u rib. U traktor. Hoće li biti za još jednog ručka, a? Već je bilo 9 kila. Koliko? I 600 grama na onda. 9 kila. I 600, da. Ima neku lavu, ono, Tu onda ima isto 3 kila, tako? 2.200. gdje, ovdje? Da. Ovdje 7 kila, sigurno. Taman ti i gospođa lagano čejfite. Aj, moje sinoć smo šefi počeno. Bog hvala. Anci, hvala vam. Mićo, brat, sprema se za kući. Ode, kaže, gletat ko čovjek. Ode nešto pogletat. Ne kunite crne oči. Ram pam pam pam. Viš ti, 39-aka deluxe. Evo si njih stvarno ovdje. Da, i pušta čovjek u ribu. Tu, puštam u ribu. Evo, gledaj, Mić, odvad. Ovo malo dići. Da samo ispravim. Ovdje će ga izbaciti. Ajde. Aj ti. Et pukla vretica. Kaže, konta da se neće sad pobaciti vamo i sve. Ne, samo da malo istresem vode. Neće ništa, sad dignem to sad ja. Ma to konta, aj ti samo dignem. Ovdje ja, Ta neće u ribnjak. Ta će ići sad na ću ono. pečenje. Malo se u kesi sad šamutne. Ma ja šamuta se mogu da. Dobre. Ova će isto doći sebi. Doći se. Da ne obaću ovdje. Sad u kesi dok se nosle malo sa šamutle. Ova nije jedina. Ta Se neće oporaviti. vidiš, ispada, on je šiba, ispada, ovaj crv ispada. Mrena. To ti je mrenca. Mrena. Progutala sinoć duboko. Ajde. Odo, momci, ovdje ja. Živi bio, hvala ti, brate moj, dobri. Da ste živi, zdravi. Niti i nama. Odo ja kod kući. Sam ti stav kampu. Pa ubaci, aj ti isprav malo ja. Vidiš ovo, Miće, čuvaj se, nemoj tu iza točka. ne skiraj se. Sad kad to čovjek fino pusti u ribnjak, razumiješ? Ja šta? Iskopa čovjek ruku i ribnjak, a ovo Nigdje ne evo. da, ja sam pustio traktor, kad ja podignu. Ode u ribnjak. Stari, dobri. Gledaj ga što sapori. Dobro se čuje. Ovdje riba u ribnjak, veći sad. Naravno. Momci živu. Živio. Bravo, brate. Svako dobro.
Naš Buraz Šeki, moj rođeni brat, pravi ovako nešto jedinstveno. Čovjek se zanima u njemačkim sa tim stvarima. Napravio za ribaju posebno da imamo paladanje sa posvetom. Ako vam se bude kad sviđalo ili bude trebalo, možete mi se javiti privatne poruke pa ćemo da vam riješimo to. Ne može. Bistro. Bistro. Evo šta nam je domaćin donio. Sve iz bašte. Vidiš, malo čvaraka, kobasice, slanine. Lajni. Kako nam se zove domaćin? Mile, brat. A kako se preziva? Mirko. Mirko nam je donio robe. Dobra je. A nije di kapa. Da. Donio nam je paradajza, paprike, pive. Šta još donio? Ovo svaka mu čast. Ne dalje. Ja, kako? Ovo se baš jede. Mameću. Bog mu dao svega dobroga. Volite. Čača, koliki si. Oba druže ko flaša od kiseljaka od pol litre. Žvidost hoće. Ja mislim da hoće. To druže ima Koga ćemo do palit? Janovara. Koga ćemo palit večeras Ima i ovdje? ovo ovdje. Ja mislim da će biti spremno za pecanje. Pecanje. Ja se Buraz okupao. Evo nas ovdje, opet 6. dan, zadnji dan pecanja, zadnja noć pecanja. Pa ćemo vidjeti šta će biti. Hrana, crvi. To je to, okumca je tu. Gagac i partner su tu. Pa ćemo vidjeti. Da ne zaboravim, ako naletite gdje na ove udice od Sansasa, 3315 BN u veličini 16. Sve preporuke. Ne može se udica, ne krivi, jer riba nije tanka, a nije debela. Znači idealna. Nema spadanja, ništa, sve je radilo kako treba. I to je to. Znači, topla preporuka. Udice su možda najjeftinije feeder udice koje možete naći. A jedne su od mnogo dobrih koje sam koristio. Jel mrena? No, stara. Bistro majstore. Bistro. Ćao. To je to. To je to. Tako se radi. Evo je prva. 181 u 6. danu. Najmanje. Jebote, ko da neko fenu pali.